Karavano migrantov sestavljajo ljudje, ki bežijo pred nasiljem mamilarskih tolp, ženske, ki bežijo pred nasiljem v družini in drugi, ki v domovini ne vidijo več prihodnosti ali varnosti. Po dolgi in naporni poti so obstali pred vrati Združenih držav Amerike. Venimos un mes y nos montamos a la bestia con miedito, los niños igual vinieron enfermos. Todavía no sabemos qué es lo que pueda pasar, pero confiamos en Dios que todo nos salga bien y que todos pasemos, pues, que nos den la oportunidad de salir adelante con nuestros hijos. Domov se ne moremo vrniti, zatrjujejo migranti in dodajajo, da so njihovi domovi uničeni, da v njihovih mestih vlada nasilje in da so njihova življenja ogrožena. Esperamos comprensión, esperamos corazón más que todo, para que pueda comprender de que nosotros venimos huyendo de nuestros países y no podemos volver. O sea, en mi caso no puedo volver a mi país porque corro el peligro de perder mi vida, pues, y no solo la mía, sino el peligro de la vida de mi familia. Migrante na meji sprejmejo uradniki in imigracijski sodniki, ki odločajo o usodi migrantov. Ameriške oblasti so v zadnjem mesecu večkrat opozorile, da se bodo pri obravnavi prošenj za azil strogo držale zakonov, kar bi za večino migrantov pomenilo, da se bodo morali vrniti domov. Ameriški predsednik Donald Trump je na mejo celo poslal dodatne enote nacionalne garde, ki pomaga uradnikom na terenu. Vsi postopki zaenkrat tečejo tekoče in brez izgredov. Controlados, tienen debidamente resguardadas las personas y les dan la atención que ellos necesitan. There's a lot of people that care about them. They should be into the United States and they're sitting here and babies and mothers and don't get me started. I'll cry. A to še ne pomeni, da bodo ti migranti lahko začeli novo življenje v Združenih državah Amerike. Ostra retorika ameriških oblasti nekako že nakazuje, kako se bo razpletla usoda migrantov. Simple reality is that this caravan and caravans that have come before are a result of individuals who are attempting to exploit the suffering of people in Central America to try and advance their agenda for open borders and to change the laws of the United States of America. Optimizma ne daje niti statistika. Združene države Amerike so namreč med letoma 2012 in 2017 zavrnile 88% prosilcev za azil iz Mehike, 79% iz Salvadorja, 78% iz Hondurasa in 75% iz Gvatemale.